Impact Health Link ta ay Momoka Salam na mayambu taram okshari ngasi Health Link ta khana jagadoriba topic asi infertility for both man and female haiba hiram asigi matangdani haibadi nupi amasung nupa animaki oiba angang oiba ngamdaba hiram asigi matangdani hiram asigi matangda akupa warol khara thambina ba ekhoigi studio da lengsinduna laibiriba expert asina Dr. Ronibala Konthoujam, consultant embryologist, City Hospital and Research Center, Chingmeirong ni Dr. Bahan Romatel Taram Namcheri. Dr. Ngasi Koina Lokocheriba topic asima haibadi infertility haibase karino haibado mahana haibi. Hamdada infertility haina mayamna khangnaribase koina patient ama haibadi nupi ama amasung nupa ama asida angang chahi ama chupna chahi ama timely and unprotected sex relation thamaba matungda sida angang oiba ngamaktragadi asi singse koina infertility haina kaukreba patient khudimакse adu infertility haina koina hobudagi patient amana luhonge tha amani leirakanda angang oidre haina salona doctor gi manakta rush taweba asi doctor gi manakta rush tawrakanda koina adugi patients infertility haina chingdeba subfertility haina chingeba haidi overcautious oibagi angang oidraba male haina jangak paduneba natra aduna asi singse first of all akoi avoid tawba tare ko infertility chingdabanina moigi singse aduna infertility patient makhaise koina haibdi yam deeply observe tawrakanda aikoina mayam se loinamak recognize geno haibdi category khaidu okanda aikoina layenge basim case infertility ki case hana basum yengna bada aikoina wangkhatna uyeba ko asisina maina kari maram dagi oirapa yabage to infertility case hauji yamna hengatle kiji khakna diko yamna hengatle haitare hanaga hanagi living style hauji living style yam thina difference leireba hauji ti sedentary lifestyle se yam bana loina mak chatleba sedentary lifestyle da chingi se khoina physical work yaudre ko physical work se ma yaudre ekoi gi haibdi khara yungi thaba khara nomi asisina physical work ni haina chingeba that is not a physical work natra asi ama leire adagi chinjak khenare hanagi chinjak ti yamna fresh oiba vegetables oiro amabu oiro loina fresh sizinarame aduga food habits se khoina hojik se junk food ayambana chare ko mi khudi makse ai isa maksu dungai natra loina makse junk food loina chare aduga hotel gi food na haure aduga bangakta yungi vegetables sing se avoid taweba asi gi mawong sina su heleba ko female da mainly si oiredana male da di tobacco yam sizinare hojik ti natra alcoholic yamna lae ko asi sing se khoina moigi migi sakama yengaga alcoholic patient have identify to bangam de adubu after examining their sample sperm sample we can recognize it aduni be khoina tawrise adi sigi lifestyle sing si high tare ko asigumba khetnarak pa mayam food habit assisting sin oigani ayamana increase tawre bas eduga pollution mainly pollution sin oigani aduga ma'am hojiki married life ki matungda infertility oibegi chances se khoina teenage matam dagi di khangdokpa gumadi ngamra to sai teenage matam dagi khangdokpa ngamba haibase puberty haina ekoina ma leidana ko si 18 years fawbudi ekoi khangdokpa ngamde 18 years fawbudi moigi adolescence oibanina period mapung phana lakraba matung dagi di after 18 ekoi khangdokpa ngamgani ba mas infertility oibra natraga fertile oiribra haiba patients se si khangdokpa ngamgani kesu problem lai hoite aduga ma'am sigi treatment and techniques se sisina kari karam haina tawbake treatment and techniques hai taragadi infertility patient haiba singse patient se habdi infertile oriba patients yam tongan ba different causes like reko moidadi patient se female da hana keno taw ai kitang samlatna hairage ba female da di koina habdi patient se uterine factor oibi hai ko uterus ta fibroid leiba leidana ko adugumba fibroid leiriba si singse koina mag asina clinical part chingduini ko in embryologist oina pobanina embryologist ti koi embryology parts ne dubu khatang ai haijaram ge bako akoina infertility sida admaina treatment tawdui se fibroid yamna leita ragadi fibroid lei haina akoina angang oi bangam de haibati na teba aduduna kitang keno oi handha le haibagi wane bako fibroid leiba adagi tubal factor hairagana tube block oiba fallopian tube animak block oita ragadi akoi kamaina angang oi bangam gani adugum haidi sperm ga kenoga embryo ga oocyte se egg se female gi marum se asi ga ani se keno fuse tawrakanda ne khoina angang oirak ba hairi se aduduna adugi tubal se block oita ragadi sidam angang oi bangamdre ko adugumba amasu leire adagi hormone changes yamna laeba hormone abnormal hormone production haiba malakani ba ko
hormone akoina fertile oinabada changiba hormone singse si hormone singse yam handharakpa adugi changse walakpa adugumba haidi AMH haitari anti mullerian hormone hai sigumba singse akoina test tawganiba test tawrakan sida magi kaino se level se yamna low oiragadi egg production se yam watuineba egg production se watlabani na akoina kamaina egg production se tawrakani haibadi adugi aina mamang haijak clinical part ni ko hormone inject tawganiba drugs hormonal drugs mayam se akoina substitute tawrakanda moise kan ovulation induction tawgadaiba asima leire ko aduga akoina male da hairak taragadi male da di yamna treatment haibase akoina hidak yamna pizaraga su moige sperm quality watle adu watle haina akoina hidak pizar taraga su moida yam kanna effective oidi haitare hidak sing sina ko aina hojik phobada haidi whatever I came across till now haitare ko aduga akoina nupagi di khangdokpa ngamgani mamangda haidi semen analysis tawgani semen analysis ida su makal yamna leikreba semen quality analysis ana quality analysis haitaragidi akoina sperm gi semen je count kya sure count kya leibano haibadu yengagadi akoina salaung chatkhredana adu khaktana taba akoina count se kya leire magi motility se yengani kyam phabano kyam kaino tawribano adagi magi asoibasu yengeba semen sida sperm si su akoi miyo bidon haibdi kitang kaino makok ta soiba magi mid part ta soiba tail defect oiba haiba mayam leikreba ko si sing se examine tawgani baduga quality analysis hai sidana mokhina comment tawrake haga kaino se 24 hour thamdoine incubate tawraga sperm se akoina haibdi ejaculate tawkhraba samples ni ko koina wash tawraga thamgani ba thamaga moise mapangan se kayam kuina hingba ngambano haibase mapanda thamaba matungda su asigi poche akoina mu yengakani ba semen quality analysis haibase lakani aduga mu DNA fragmentation haina leiko nupagi sing sida tawba yarise DNA fragmentation sidana akoina genetically over DNA fragment moigi tawba sing si sing sina kai shoirake hairaga ne hayeng angang oikhraga su miscarriage oiba ko aduga miscarriage oirakpa yai aduga abnormal baby oirakpa yai aduga akoin IVF tawrakanda su angang se embryo form tawba ngamde fertilized oiba ngamde haidi mostly DNA fragmentation da su oiramba yai ba sigumba sing se akoina treatment asida tawba yai aduga after that we can advise for IUI IVF and ICSI and everything whatever we have asi tawrakani ba IUI tawbagi matang se hafitang haibero IUI se akoina IUI haitaragadi intrauterine insemination haibani bako asida akoina tawrise husband ki sample se akoina ejaculate tawhalani bako masturbation tawraga ejaculate tawhalani aduga akoina sample se lawraga incubation haktang haibdi samlapna kaino se kaino liquefy tawhan ba haitare ko aduga akoina sample se wash tawduine ba wash tawba matam sida akoina different media seasonable sample do yam nangamena khalone adui taragadi sperm je salona khandukpa ngamde ba adugi double density gradient single density gradient swim up haina makhal yam dai de ba koin IUI tawba sida ko adugi myam sina sample aphaba khaknang khangatlaga akoigi nupi oiba sing sida akoina adudo kaptoine ba adu kapase nupi sing ji su salona ngasi nongni lega IUI tawsi haiba yade ba nupi si su nupi akoigi female haidi infertile oiba female se asi su akoina ovulation induction hai asi sina with hormone induction tawgani ba hormone injection kapaga magi marum se chawkhat handui ba chawkhat halaga akoina marum se kitang yamna production tawhanni khara successful IUI hai successful conceive oina bagi damakta marum se kitang akoina haibdi egg haina ko oocyte haina so akoina hainari se asi se kitang kaino tawraga chawkhat halaga ma se rupture oiba haidi kairaga tholakpa ngame haibdo adu kansida ovary dei tholaktoini dana si tholakpa matam sida chanarani haina akoina day se calculate tawrani with ultrasound tawraga akoina egg se tholakpa yarani matam rupture oire haina adu matam sida koi IUI se tawduine IUI da su double IUI haibale single IUI haibale double IUI haitaraga di akoina pre rupture and post rupture haidi akoina ngasi se hairsni ngasi se injection kapkhreba ko marum se kaina bagi injection kapkhreba matung se ngasi kapkhradi hayengum se rupture oiramba ya bagi chances leiba haidi egg size se manade dana loina mak size manaraga tholakpa nateba aduna adugi matam sida akoina inject tawdeba first IUI ko second IUI sidana akoina kamai tawge pura full scan tawrab matungda ultrasound tawraga ko mase rupture oire haira kan sida akoina IUI am tawgani haidi akoina si tawise kaino tawna bai wani da kitang positive chances to kitang hengatna bagi damakta si IUI tawra ini ba aduga IUI da amatanga ai mention tawjaram ge ba ko
donor IUI हाइबसु लेको donor IUI हाइबसिना कमाइन तौ घारगा patient के husband हाइ तारे को male से male गे कनो से sperm quality से फट्रे हैना खलो WHO गे मखा होइना हाइ तारे दे मागी under कोइना can observe तौ से 15 million count less than 15 million count ओइ तारगा दी IUI तौ यादे it goes for IVF हाइ दुइनेबा अदुना 15 million count से अदुइ तारगा सु progressive यामना ओइबा motile ओइबा sperm ओइ तारगा दी एखोइ IUI अदुम तौवेबा chances amtang yengki je salong IVF ta chatpagi mahota cost to different oirapanina ko adumaina khara tawi donor IUI sina ne husband ge sample sperm yaudraba yamna low quality oiraba adukanda ekhoi donor ama ready tawraga donor du dagi sperm keno tawgani ba sperm lawraga nupi sida inject tawte asina IUI hais am nuaizai doctor dagi khangjaningi ba wafam kya leire adubu patang size the brain patang lojai hi ge Matang size the brain lojage break the yamna thuna hanjarake impact healing meeting taduna leibiu nungairabo paw Rambo amuka na taramna okchari ngasi healing ta khanajarami ba topic asi infertility for both male and female hariba hiramasigi matang tani Dr. Makadana hangjani base hoji mem na budi hai bigre IUI tawbagi matang ko hoji ke IUI sida possibility se later kanda IVF से तौगदुन है जो IVF से ना करमाइना तौगदगे तो सो हाइबि अखोइना पेशेंट अमा लाको मतमदने क्लिनिशियन मखैसिना तौदुइसे सलौना अखोइन IUI तौरसी IVF तौरसी हाइदेबा हाइदि मागी लोइनमक पॉसिबल ओइबा टेस्ट मखैसे लोइना तौरबा मतुंगदा फर्स्ट अखोइना पेशेंट दा हान हाइजौगदौबसे मागी साइकिल नेचुरल साइकिल हाइतारेको नेचुरल साइकिल हाइबदि अखोइना मतम से फिक्स तौरगा मंगोंदा हिदा कापगसु कापट्रगसु मॉनिटर तौरेदना एक्सरसाइज सि मैम से येंगा कांदा अखोइना एटलीस्ट 3 साइकिल फौदी अखोइ नॉर्मल इंडक्शन केनो तौरगाने आई मसादा नेचुरल रिलेशन थमहला कांदा अखोइ केनो तौवेबा टाइमिंग दो फिक्स तौरगा पीबे वानी दे अखोइना सिगी मतमदा रिलेशन थमगनी सिगी मतमदा रिलेशन थमोय हाइबदो पेशेंट दा ज्ञान ताहलगे एडवाइस तौरगा थाएबा सी फर्स्ट ओइखरेको सेकंड इंगा साइ IUI हाइखरेको एटलीस्ट 3 साइकिल फौदी IUI तौवे अदुगा नेक्स्ट अखोइन IVF लाइ IVF सिसु फर्स्ट सिंपल IVF ने को अखोइन अयाम बताउनरि से होजे सिंपल IVF हाइ तारगदी अखोइना पेशेंट हाइबदि कनो से अखोइना स्पाउस हाइ तार पेशेंट की फीमेल पेशेंट से सिसे अखोइना स्टिमुलेट तौगनीबा स्टिमुलेशन से अखोइना 2 टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन को क्लिनिशियन तौगदौबनी को सिटी अदि तारगस आई हाइफेट अदुम कनो तौगे स्टिमुलेशन तौरनी पेशेंट सिदा इंजेक्शन कापनी हार्मोनल इंजेक्शन मैम कापनी अदुगा मागी एक्सरसाइज तौखलहलनी अखोइना मोर नंबर ऑफ एक्स अखोइ एक्सपेक्ट तौनबगी एक्सपेक्ट तौइ हाइतारेको खितंग यामना तौरगदी पेशेंट दा चांसेस खितंग यामना लहिजहौनबा हाइना अदुगा मागी पेशेंट एग टू की साइज तो येंगबा मतुंग सिदा फाइनल दा अखोइना ट्रिगर पेशेंट ट्रिगर पीगनीबा पेशेंट से मागी मरुम से याम चावरे अदुदुना अखोइ पिकअप तौबा पिकअप हाइतारगदी एक रिट्रीवल से एक लौथोपा नुमित से असि फिक्स तौनबा अदु पीरनीबा अदुगा अदुगी सेम डे अखोइना केनो तौदुइनी पेशेंट सिदा हस्बैंड दगी सैंपल लौदुइनी स्पर्म सैंपल सिगी स्पर्म सैंपल से अखोइना फजना वाश तौरगा जस्ट अकनबा मखैदो अदु मयाम दो खतंग खंगत पीरगा IVF तौवेबा हाइदि egg and sperm both animak se koina thamina duine ba pulap ko calculation yam leikre duda haibadi egg amada sperm kya divide tawraga thamgani haidi koina egg amasida sperm kaya leiraga di ma se fertilization angang oibagi chances angang oina form embryo form tawbagi chances se kyam wang bano haiba se asigi matung ni akoi calculation tawraga thamgani adusu matam leiba timing haibadi egg quality matung ina kyam kuina thamsige egg sperm ga se thamina ba yai kyam adu kyam kuina leira kanda lokthok pa yai haiba se simadi day 0 haina koina pai ko pick up tawbo numit se day 0 sida loina decide tawraga koina tahorani loina IVF se ko IVF tawrag matung sida koina adudagi di embryologist ki work ngakta tare haiba tare ko matung sidi egg retrieve tawbo matung dagi di khoi se tum keno tawrani embryologist ki mathau lab work laikhrani ba incubation tawduini ba khoi body temperature angang ama oiba haiba se mamagi keno natra mamagi manungda leiraga khoina angangi womb se the womb da thamakan sida khoina angang oire ini natra asimyam se dubu khoi di in vitro fertilization haibne ba IVF hai taragadi mapanda body dagi mangonda supply tawbigedaba nutrients makhai adagi temperature maintain tawraga asimyam se loina thamba darkar hai ba gas khoi da kai da season up changba yai hai ba asimyam se loina lab da maintain tawrini ba koina CO2 incubator haibam lei ko 37 degree da maintain tawraga thamduin asida media da hapaga ma se culture tawraga thamgani ba bot na sai gi aina haikhibedo IVF tawraga matung se culture tawraga thamaga 16 to 18 hours ki matung da amkhoi observe tawdini ba
egg se ngasai ai keno do kitang yeng sekyo ko aduga keno tawrakani ba nate photos aina ngasai keno purakpado aduga akoina ne hajiki incubation tawkraba matong sida akoina hairakani ba hadi sidi fertilize oire oide haibase magi structure do aduda yengdoini ba asidi embryo form tawrani adu taraga su day 1 day 2 sida akoi fully confirm taraga haide ba patient sida at least day 2 natraga day 3 fawda di patient sida transfer amu happy ge doini dana aduda patient sida pick up tawkibanina patient se masa mabuk na ba yai ko masa da kitang nungai ta ba yai adu oi taraga de khoi embryo transfer tawde ba habdi marum se angang ohelaba matong day 3 angang se day 3 nataga day 5 se sida sida hapka do bani ba singbagi hairaga di adu akoina hapte ba haptraga akoina patient se mathang da advice to ba next cycle magi period lakpa next cycle da sida mu hapse haina asi aina keno tawde se asina iksi ni ba ko kitang keno tawbiro ek makhal sing se aina asina exi to begin as incubator hai base hojiki ama kino to base incubator ni ko sina ek ne eki mature oi rabe ek ni ko si se aduga asi sina habdi yamna no riba ek immature oi bhai tare si sina germinal vesicle yaure ko si sina day 1 day 2 day 3 aduga day 5 hogi potun embryo tu ni ba ko si sina fertilize oi re haiba khangduine first ki sina second ki sina day 2 da oi rani ko duga khara phattaba sina degenerate oi re sidi phatre ba kon discard to ki duini ba ko sina day 3 gi embryo oi re yani ko aduga aikoina IVF asi tawre dana aduga transfer to ba matam se aikoina decide to gani ba haidi clinician ga embryologist ka tanaraga kam kanda transfer to sigi haiba do adu aikoina mulakani ba IVF tor matung sida adu aikoina haidi hojikti advanced techniques yamna leire ko ngasai dagi aina haidi IVF ti handaki cycle da tawthokre aduga transfer na mathangi cycle da tawduini haise si kamai tawduino haibam su lei haidi ek se marum sina embryo oira kanda kai da thamam duino moina haibam le cryopreservation haina lei ba si se akoina 37 degree da ngasai dai culture tawraga thami dana day 2 day 3 day 5 smaina thami ne ba adubu hojikti akoina kamai tawgani day 2 na taga day 3 aduga blastocyst haisina day 5 ne ba si matam su ko freezing to ba yae ba keno se embryo se freezing tawraga thamki duini ba haidi magi growth se arrest to hon be wani de koina further growth lehan da bida akoina arrest tawraga thamani aduga next cycle da magi tho to ba haina ne akoina marum sing sai gi embryo se mu lokthok duini ba lokthoga body temperature da lakhalaba matung da mongonda haidi akoina khara culture tawraga thamani bu incubator da adugi matung da yarani sidi degenerate tawdre phattaba oidre hapa yarani growth lei haina aduganda mu transfer to bidi ba mongonda asina advanced technique ne ko haidi cryopreservation aduga ai sida kenomtang to hoge patient nama hairne cancer patient hain example oina lobe wani ko patient si women si cancer na re ko cancer nama angang de amta leijadri ba haitare angang leitri ai si cancer di na re adubu cancer na ba haiba si di atop parts da hayeng soirak pa yai na tra atop ta taina rak pa yai aduna mana adi aigi marum si di hayeng ai asi cancer na khraga pharago matam da aigi marum se amata thoki da ai kamai tawgani haiba question ama laktra adu itaraga di akoina ma se stimulation haina ngasa hida kapaga tawraga patient se stimulate tawraga marum se lauthoga thamoba yae ba marum se akoina freezing tawraga thamhodoi ba lauthoga marum direct oina sat thambi ba yade ko marum se lauthoani marum gi akoi bida leiri ba phattaba mayam cumulus haitare ko se mayam sing se loina lauthoga kanda ko freezing tawraga thame ba freezing tawri se akoina side 37 degree natra asidi -196 degree da ko freezing tawraga thamdini ba sida crystal formation to han baya de haidi akoina ice all han baya de poche ko adugi da makta media different media leiba ko adu sing decision raga akoina tawrakani sida sini IVF sin ma'am na mamang da su pan bi khiba XC sisina kamai tawbana to su XC hai se su advanced technique amani instrument ama use tawraga akoina XC hai intracytoplasmic sperm injection hai bane ngasai gi IVF tadi group of sperm aduga group of egg thamakanda akoi fertilization ohen bane ba asi ani sigi difference se hai taraga dine IVF to ba matam dadi akoina aina haido after 16 to 18 hours ta koi check tawi haidana ma se fertilize oirabra oidabra haina oiba matam sida akoina yengani ba si se abnormal oibra normal oibra haina egg se ko abnormal oikragadi transfer tawraga hayeng abnormal baby oiragadi yade dana abortion laktoini ba adu sharakpudi akoina hana khandokpi hobagi wane 3pn 2pn haina leiba ko polar nuclei si check tawgani ba akoina check tawbase IVF tadi sperm ani changkragadi akoina di hoi sperm ani changkre habdi khangaroi dana after 16 to 18 hours tadi khangye ba
ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯔꯝ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ abnormal ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ discard ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ICSIꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯂꯩꯇꯦꯕ ICSIꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯔꯐꯣꯂꯣꯖꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯈꯔ ICSIꯗꯗꯤ most advanced ꯍꯥꯏꯗꯤ sperm morphology se yam magnify tawrakanda yengba yaeba maase pura soidre yamna kanba sperm ama khalle hairaga marum ama da direct oina kapibagi wanida adu itadi fertilization rate se 95% lei haba ko fertilization chang se hengatle aduga sperm quality yam phajana khangba ngamme sigi ekoina ICSI hain ICSI tawineba amamam khaktang kapsilaga afaba ohenba aduga fertilization hayeng akoina ngasai IVF ta discard tawkhribedo sperm ani changkhre na sida dilei roidana siguma sini ICSI haisin sidana cost khitang wange ko adubu simple IVF ta angang oidaba nate percentage te tum leidana ko aidi 35 to 40% IVF patient da khoi guarantee pi deba IVF na angang oirani haibadi nateba natra loina adu si leigani ICSI da se kyam oike to haibi man cost se haibadi khwaidagi su cost se yame hairne yame cost se yame ko adu akhoi every hospital gi ko different cost leigani ba akoina hidak tani ayamba changi si ko patient sida ka hidak matam da system tongan banina amada kapi ba hidak se patient amada salauna marum chawkhaki ba amada na yam delay oira hidak yam chang balai hidak sida around 40 to 50,000 changi ba hidak si khaktang da ko adugi matung da di akoina IVF ki charges sidi yamna di ko habdi 70 60 70 80 smaina dum lowe ko ICSI da di adugi plus higher edition nama some 50,000 edition lakani adu da charges adi media nga side seasonary media disposable me am da loina different way rakrani ba ikoin extra media yarakani ma nga side simple IVF da di ek to dum thaminaraga dum yaba potni ba natra asida di eki mapan da yawari ba cumulus me am lokthok ta ba yara o edugi atopa media seasonary natra adu singduni ICSI to bhai base needle holding haina ek tu bu pharaga thambaga koina ICSI to do needle ma seasonary adu singdu sum am seasonary konina adu di pesa kitang chawrakani aduga hojiki angang sima oina ba hotna ba da process mayam embryologist na lawri ba thodang se si matang su hai embryologist na lawri ba thodang se ekoina embryologist oi haina haraujari se tagi nate ba god ki blessing na try khoida ishwar na ekoida blessing ama to bi re haibadi mateng kitang pangba ngamjabado angang ama oina ba hotna ba matam da ekoina process kitang di tawri dana haidi embryo ma sabada ekoi patient sing sina haiba ko asida kenom tang addition to hoge patient gi fault assumption hai tare ne si ko lakani doctor gi oitara ga doctor da laga doctor du na phajana haibi de wa angang ro so ama khumbirak de haiba ekoina payment tawrakan ekoina atopada chaluraga su payment tawraga ekoi si yengi ni natra doctor da yengba lain aina example oin pirabada nangonda aina question ama hangba matam da question du khaktang nang answer pirakani ba natra loina mak deeply nangonda kari nari ge kari tawri habdi aikoina khangba nate ba la akan si doctor si da phajana hangbiu ba ai si sir ai si ngamde ma'am si ai ngamde si kamain tawraga tawbani si da kai addition tawbi ge duino hangga dawbani ba adu hangda bi hekta ai di doctor du nungai ti habdu yade ba doctor khudi mak si su loina mak phajana haidi try tawri ne ko 100% piri ne koina embryologist ki thodang hairaga di si da ko aikoina marum hek puthorakpadagi marum sida marum sahabada keno tawriba haidi every hour aikoina step wise yengaga culture media soikigadra mai keno taw haisini yumda leirakan incubator du mutlamgadra adugi backup kamain tawgani adu mayam singse aikoi loina keno tawrini ba monitor tawraga leiri ne embryo sina keno hap tri phoba mamagi wom da hap tri phoba asi phoba mayam se aikoina tawjariba se asini embryologist thodang haitara yam ngai doctor aduga aroibada mem da hangjani base hujiki advice oina have message oina aroibada mayam da bibi first message aina bijaning badi ko aikoina family amada nupi se angang oi bangamdre bako angang oi bangamdre ai luhongbada ngairi luhongba tha ahum gakta ngairi ai angang oi bangamdre asigi decision se lobi ganu bo angang oi bangamdre haise tha ahum sida aikoina timely relation thamamba yai timely relation thamamda ba yai natra relation gi matam chadraga su aikoi angang oi bangamde asimbadi loina makta knowledge ti leite dana ko aduna asimadi khangbi horo aduga aikoi at least 1 year di wait to bioba 1 year khakti ngai biro phajana aikoi si angang oi raktri se 1 year phodi yengki si yengaba matung sida cha hoi chahi du na yamkhre ngasai gi aina habdi angang oi bangam da yam age factor su leiko chahi yam khraga so magi hormonal kenosin je walak pagi ko egg production je walak pagi sida leiko si handarakani aduga asida patient sina
1 year ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ rush ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ over diagnosis ꯑꯣꯏꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯊꯦꯡꯈꯤꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ at least 1 year ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ 40ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯗꯔ ꯏꯟ ꯂꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯨꯕꯣꯛ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯣꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒꯅꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯁꯤꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯖꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯃꯦꯟꯂꯤꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯆꯥꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯇꯣꯛꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯛꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯗ ꯏꯆꯥ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ 100% ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯅꯣꯏꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯦꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯐꯔꯇꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯦꯝꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯂꯤꯡꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ